Pozdrav ekipa, dugo sam razmišljao da li da na engleskom ili na hrvatskom napravim ovaj prvi intro, ali ajde, bude bilo na hrvatskom ipak. Iako videi možda budu i na engleskom, kako će se ovo sve odvijati. Znači, ovaj kanal će biti o ničem i o svačem. Kak se zene i kak bo mi se dalo. I kak ćete vi komentirati. Šta hoćete, di hoćete, zašto hoćete, zbog čega hoćete, whatever. Tako da, ja, to je ukratko to. Vjerojatno će biti board gameova, običnih igri, streamat ću, tu i tam ovak, neke videe uredit, nešto, da, ako bi mi se dalo, ako budete dobri. I to je u biti to za sada. Uglavnom, ako će vam se svidjeti ovaj kanal, uvijek možete subscribe-at, možete uvijek donirat, zašto ne, i možete me pratiti na društvenim mrežama. A dotle, ove malo jače igre koje znam da ne gleda naš balkanski dio, streamat ću na Twitchu. Tako da, kao što rekao, komentirajte da vidim šta hoćete.